Lepi Baro, can you get to Darshan Meghalaya if dance of high peace, Khubor with Takajan Mian. Shown Pashki Khubor with Nang Petwek Matpakong San. Minjur Kakinhun Mintri, Yak delegation of financial powers rule, Arhajat Hundrio, Kaban Ibor Yakabhat Pisash, joint secretary of Tanat District Council Affairs. Minjur Kakinhun Mintri, Yakajipin Kalakaba Meghalaya building bylaws, Arhajar Artisan, Minta Kinok Shong Kilaban apply, then they ying Limbarko online. Minjur Kakinhun Mintri ben Shim Jakana Gavantabat bin Bhag Jakai Lekai King Lin Hawa Umtham Kabaharupal district. Badawa ke KHDC ben pelat no era bhak pisa jog council na kasarkar Jalal IT kedor khas Shau Menteri ke DCA. Ki Khubor ki babnya. Menteri Rangba ke Jalau konrek ke sangmah ne ke singi ula pentip baka kinhun menteri kala menjur ya ke delegation of financial powers rule Arhajar Hundrio. Kebla ai bor ya ke bhak pisash ke joint secretary jo kitna district council affairs. Haba pensyai ya ke nongrim balashim halor ke ne rai. Menteri Rangba ula ong baki autonomous district council Meghalaya minta ki yo ke bhak khajna na katna transport, mining but forests. Raven yo ye kini ki phat pisa kalong ka kam ka ba e ha ka ba don kam ki council banet sha ko wei pa ko wei katna tre kam amended the delegation of financial power rules 2006 to include the DCA to also have this financial powers which will be given to the joint secretary of the DCA, which is the District Council Affairs Department. Earlier, the district councils used to get revenue, or they still get revenue, and they share from Transport Department, Mining Department, and Forest Department. That DCA now will be the concerned department, or the concerned nodal department that will now disperse all the revenue shares to the district councils. And they will not have to go to mining, forest and transport. Nadok khatwe tarik Nailur kinong shnong ke Jala Meghalaya kila ban jingmet bantay ya ki yeng ki jongki da ka apply online namar ba ka sarkar Jala kadang pendrei kam ye ki jing kala po Meghalaya building bylaws Arhajar Artisan. Menteri Rangba ka Jala konrek ke sang mahne ke singi ula pentip ba ka kinhun menteri kala menjur ya ka jing kala ba ar halor ke nikaan. Kebatmu berpensuk ya kerukum ajeng menjur bantai berpensuk ya kekam. Kerukum ajeng bet kebatmai bantai yeng dah keba apply online kan ailat ya kinong apply ban pa ke jeng kerpat ke jongki keba penduk no ke jeng don kam ban wan hi dah kemet pat ke jeng slam kerukum trekam. Second amendment we have made now to the Meghalaya building bylaws of 2025. We are now number one, adopting the online building permission system. So with this, from August 11th, people applying for permission for buildings to be constructed, they can apply online. Menteri Rangba ka Jalau konrek ke sangmah ne ke singi ula penbena baka kinhun menteri kala menjur ke jing thmu ban shim jaka na ka benta ban penphai ka jakai le ka king leng hakawa umtham ka badon hari boy district. Barro Khatsau Pon Henry Akar Kajaka on Shim Naga Meghalaya Industrial Development Corporation Nagabenta Ban Pen Bhayaka Kawa Umtham Kabala Long Lupa Kajakai Le Kai King Ling Kalalong Kabakong San Halor Ka Jingjop Ka Meghalaya Ka National Games Ka Badang Shudem Hakabaka Jela Kalayo Santali Kita Kama Hakajing Le Kai King Ling Daka Jingbay Tingka Kaba Arpway Klor Tingka Lakmi lenti bakane ke jing lekai kanang kieu seprang lengba ke jing don ke jing jakai lekai ke jela ki ban ken tiru ya ka kam jmok kai bat pan pin scam ya ka kerdan jong ke jela ke jaka ha ke jing lekai kingling hakari had a decision where we have decided to purchase property from the government side through MIDFC to promote the Slalom course in Umtham River in Riboy district area.
This area, as you know, is the area where the slalom as well as the river canoeing and kayaking sports are played. This is one category that Meghalaya is doing very well compared to the rest of the country. We are very keen to promote this, and in line with that, we have decided to build up a full course, a slalom course at Umthan River. Ka kinhun menteri kala minjur ya kamatri kamatmai ban penbet nanti ki kendon halor ke jing IY ki kali simet bat kali asyaka skinong jongok kai perthai. Kini kesin jam kalong ban pentik kenai ke jing sngan jo kinong wan jongok kai bat ban wan ra ki kendon trekam halor ki bentai ke belapen trekam klem ke jing pet jing benia ke bepura. Da ke bawa ni ke rukom trekam ke betmai. Baro ki riu simet ni ki company ki betmu ban IY ki kali ki day ben penrung kerteng shwa yala dia katana transport hak ni kamat trekam kendon ru ki kendon an ki ban pet ban kemi ya kini ke benta ban ai bori ke jela ban but dien ki kam ki jam jongki bat kila jingeda. As you're aware that many tourists come to our state and they rent vehicles from the private individuals. And till date, there has not been a mechanism to actually regulate for the overall, regulation of the sector as well as overall safety of the tourist. So we have come out with a policy on this matter, and we are now going to regulate it. And people who are interested in renting out the bikes and vehicles to the tourist will have to now register with the transport department. Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council Uba Shembor Lang Rinja Ringkat Executive Member Bedikmi Ikatana Platinka Uba Saibor Lang Warba Hinan kasi ila kentu ka sorkar jilla bakan pelatno ega bhak pisa Jongka Council nakaliang CM ru ula IT ka dorkas yo simbut Menteri Rang Ba Bedikmi ika District Council Affairs Uba Preston Tinsong da ka penpa halor ke jingdon kam ya ka mang pisa Jongka Council Shusho CM ula pentip baka KHDC kampat shim layo ega bhak pisa na ka sorkar Ula penrap ru bagi laikran ba ka council ka day hok man yo ka bha kham tam ha ba phash ki wei pat ki autonomous district council bat shem bagi la dep man yo ka bha tingka kejuan kejungi kalau mungkin ketua itu kimat ka council do oi daripada kamat ka dia lor ka bha ka ka HDC ka dia pan yo namar ban ki hakiwe ki council kita kata karena kan department ada banyak ada pentai dengan sisi tu cuma dia tahu wilayah ibu dia ni kata sikin tu begini berai ada dan dia ni cuma ada pentai ni cuma yo tidak ada pak na sot dongkam mana ni kedua department di siam man tahu tadi amat ini kerja sorry mereka ke research Kaba kom ka council ni kadi ka hak ka joka ka kam pada wan banyak sisu di jalan zaman ini ko kerja dan deputy CM ni kamat kom ka council ni kam ka jikersan ka state government ka bani kom no bangin ang la su ban buat banyak ka jalan zaman juga ko jumi research ka bentar juga council nak kadang pengilak ban sothok nya ka pateng ka pa ada Menteri Ketenat Labor Ubak Syakler Wadriu lapen benar bagi Ketenat Labor shen kan sepelong ke jeng puli benia yaki kam jurip pakabai day bikinong belabar jelah berok ki distrik ke jelah Meghalaya. Kini Ketenat kam meswa kala betak ki Labor Inspector ban pelong ke jeng jurip bat ke jeng elang puli benia ke ban selong hadin macam jeng ken halor kini. Utei Menteri ulapan skem bakala don ke jeng pet ngor ke bak hamjur hadin bakila mi ke jeng kuslai jeng mut bakala bandon ke jeng wan rung kertep jeng ki bar jela kham tamlei hadin bak jela Meghalaya kala kendang napang ye kinong snong bian ke belapan syap tieng ru bakini kila ban wan rung syaka jela Meghalaya kat kum usnem ar hajar ar pusau kendai pulai hajar ars pak pra pulai ngut ki nong bela bar jelah gladak ban penrung kerteng ladi kat kum ki rukom trekam jong kene jelah belas dang hausnem ar hajar ar puai
remember last time that we've already instructed all our labour inspectors to conduct thorough checks in all the districts. So as of now, I am yet to take a review meeting on that. But I am sure that my labour inspectors are doing the job, and when it comes to that, I will take a review meeting, and then maybe I can give you further information. We've been monitoring. So like I said, we have already instructed our labour inspectors to conduct thorough checks. So based on the findings, let me take a review meeting, and then accordingly we'll have to take a call. Yaka National Handloom Day bakat wela rakhi nekasngi ha Social Mobilization Experimentation and Learning Center Tura. Hakane program la kentup ya pun tli ki jingi shimbenta ki bakong san kum ka jing penru gerteng ha ke ipet chakat na ka benta ki nong thanjan ha ka bakilayo ki jing ithu bat kilayo ki jing mentoi ni ki scheme sarkar. Nailur kata la penrung ya ki jing penru gerteng ha ke handloom mark baka jing sam ki sirnot shabarok ki nong yo jing mentoi hapo ke individual work shed scheme ka ba jing kershan ki nong train ka benta ki rukom trekam ki bakhamba. Which is a textile that has received the processes involved in making precious stone. Thank you so much for that. Permission. Guest of honor, Paul Lindo with Ang bangin puni bangin nang Ultim, bagi kita gijan gijong pi gilong gijan gibalong shishama gibalong pure. Ms. Manjibat, he said it is the perfect product for the global market. Thank you. Haka jing persang ban boot dien ban lap ke jing don jing bri ban bar ke bawan song bean hagi kapu jong karak marwet hadin ke jing kendang na phang ya ke bawan song bean haka jela asam us im karak marwet upa im ken sim ulak khot ke jing lang ke bekerpang ne ke singi haka ni ke jing lang la ya so lang da baro ke nong sen charge nong hapo karat ringkat bagi nong lam jong ke seng phalang bat ki bor pulit ban wan ra ke jing trei lang bat pentiknai ke jing shong suk shong shngan haka than kham tam e kawai ka pasung kia halor ke jing wan rung bean ki briu ki benabar ka than karai ka blaya minjur lang kalong bani trei lang ha ka ban te lakam ya ke jing wan rung bean ki briu ki benabar ki pulit ka anti narcotic operation hine ke singkla penlong ke jikra drug ha umling ka dat nong po ha ka balayo ban kurup yo drug heroin bat layo ru ban kem yo uni yo we briu kani ke jing kanra kalong kat kum ki jing yo lum jing tip bat ki pulit layo ban kurup ya santali ki senduk sabon ki badan yo drug bakia kumba saup kandai point sau gram ya kini ki mar la lap na usi rajul ho ku bla don lai pun rius nam ka erta ukhun jong u jamal uden ubasong basa ha moi radia ka baha popo ka Kasumara police station Barpeta district Assam bat lakem no ya u ka senjuk ki kli nong sensar nong ki baha po ka mau sunram CNRD block sa shisin kala kentu ya menteri rang ba ka jella Meghalaya kon ki sangma ban kentiu ka dano ya ka ni ka block sha ka civil subdivision ha ka ba ki lapan pauru ba ka dei ka jing dawa ka bla slam jong ki pat ba kum ju ru ya ka jing don kam ka ba kerki na ka benta ka rukom sensar ba ka jing shakri ka ba khamha haka shithi ka ba kilapha but IT show menteri rang ba ka jela nen kisi usong knor jong ka senjuk ba hiam do rapsang ulapan pau ba ka jing dawa ban yo dan civil subdivision kelas sakut lapalat ar post ne menta henry kampat udlong setia kumba kelong menta ka mau senram CNRD block ka bla seng house nem khat kendai spa kendai henry puar menta kala syakri palat ya ka shi spa sau li ki snong rit ki ba ki nong shok snong ki don palat ya kan riu pesan hajar ngut kani ka adika demand bejugi kala islam ha ka juput sikaw la jantam silver jubilee kani ka jing demand jugi la posh ki ar post nam dom ya kani ka jing ti ka jing wan ka jugi ro menta ka long pan pen mau biang ya kani ka jing dawa ka jugi
dan kita jing pada nama kita syukur ke jing mo ko ide bat ka ni ka dong than ke jungi jong ko sram blok ke jungi ka daw kolong ba kumba phiu tip yu parok ba ka jing ai na du nang thi na po tang headquarter mo sundang kala don kumba segi hindruko kilometer ide bat satu seti chapo border ke batang ha ko ka di ko sram blok ke jungi Kawai keterok kabakit sensar kala ke dukan sna tayar ke dukan desa bat kini ke dukan kala julor kini ke jingja kala jah kapor kumbalai beji min step hajan ke snong umran dairi ha ka surok ba National Highway 6 hari Boy district nak dau jo ke jengkit palat puot ba ke jengkelain palat ke surok ke belawan ra ke jeng julor ke bejur Henry shimla don bayap ni ba min sa ha kini ke jingja Uterai dukan uba Bannister Karbi Kiu ulapan pau ba kini ke jingja kala jah shwa kapor bat klie ya kedukan kabalaya daru na kinu jingja ki besosi ula ong ba watla om shim ladon ba minsau ke jingdu nong ka babon na kadau jong ke jingjulor jong ki mar ki matabat ki kor ki bor ki bedon hapo kedukan hakasin jam ka ba kongsan ban kintiu ki la jingsumar jingsuker ha ki jakanong kendong kedor ba shnong kli stem hine ke sing kala pelat pat ba ka kali ket nong pang balatip kum ka rapha healthcare service kli stem ya kani ka kali ket nong pang la pelat de uba Charles Margar ubade UMLA Kamawati apo ke scheme Chief Minister Special Development Fund scheme haba ajeng kren hakani ke ski uba Charles Margar ula banjur bagani ka kali ket nong pang ka betmai kam day tang nakabenta ki nong snong jong ka clear stem hinrei kan shakri ru ya ki snong ki bamarjan bat kumtak pen climb pen bhai ki lat ajing sumar kham tam ki por pakir ke kamram jong ki ban ai ke service ya baro ki snong ki badan marjan bat ki lada kamol snipe in si gadan ki doktor in safu kini ka ambulance kan mare samol snipe si lada hasil si boher mong kidon kam kan mare kini ke ambulans kan ai ke jing syukri ya kini ke dong bat ke tanjungi bar ko tangba ladam don ke tim ke bapenia kamlong ke de nomor kata ya kini ke ambulans la ai ke kerteng jong ke snong kri instan de kini ke kerteng te IUMLA rapha ke bamot ke de ban penkiak kata ke de jingmot blashim na ke bible kintin rapha healthcare service Kingston mentang ne pe ka jinglong jingman ke sibene ketura ka jing krea kalong 8 degree celsius bagi jing shit kalong lipo degree celsius ka jing skam ka hau kalong prapsana ka shispa ka jing hap slap kalong 9.1 mm haba pai pa chanong ba shalong ka jing krea kalong khat khandai degree celsius ka jing shit kalong 8 degree celsius ka jing skam ka hau kalong prap khandai na ka shispa ka jing hap slap kalong khat 0.2 mm kat ba jawai pat ka jing krea kalong khat khandai degree celsius ka jing shit kalong 8 degree celsius ka jing skam ka hau kalong khandai phone na ka shispa ka jing hap slap kalong 0.9 mm kalak bendor ka jing jur slap ka jing tir perthat ki babun ki jaka hatura shalom bajawai Shaban po siya bukod jang Khubor ni bibiyang sa siya ni kimat pagkongsan. Minjur kakinhuan Mintri ya delegation of financial powers rule arhajar Hundrio ko ay bori ka bha pisash ki joint secretary of Finance District Council Affairs. Minjur kakinhuan Mintri ka jingpan kala ka baara ka Meghalaya building bylaws arhajar arpsan minta ki noksok snong kila ban apply tayeng ning ba ko online. Minjur kakinhun Menteri Berjim Jaka nak bentaban penbhai ke Jakai lek kai king lieng hawa tham ke bahad don Hari Boy district. Bad dawa ke KHDC ban pelat no e ke bhak pisa jo ke council na ke sarkar jilla la IT ke dor khas Syau Menteri ke DCA. Perlok tu lapor sebut kau jang tu Khubor jadi minta ke janbi. Hadu benda siapa yang berpilih saya kesini play pi baru.